Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang kepada masih rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Tosuk si maraja risisi napuangi nasabari nasaba apa ngindringan atau padang kemana mau pasi napak dapu ngepung Allah ta'ala ribola mapacin na ye digaga kata sangadinna untuk pugau kengi paralunna berjamak subuta yang kepur ipapule ni sebawai berjamak podo bari pa insyaallah sininna ibadatah angke na terima madi cipung Allah ta'ala na wedding pada hidup pa barakat na pagkasiwet takuan walino makkotoro no pasilupangan ngi matuk Allah ta'ala pal na resermon rin na pa insyaallah. Salawat ta mapatut ta masa ikiringan ngi alimalabi na nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, tosukur maraja pa idi ingkai mak berjamaah subuh. Magi wakda tosukur maraja apa mega sila surat salat taropura mandri subuh nagili pe magetang yang kenguluan na tinro angkatode na tinro tapi de na pajat napassa HP na manuntong gangkan na matinro kalaman na HP we manuntut tau matinro jadi engke hadir sini na tetap biki hadir to syukur maraja nasabab magai kita ini termasuk orang pilihannya Allah. Apa itu pak berjamaah subuh liwa rajinna pugau kena magi na marajingi pugau namiga tau maraji pugau ia sengi berjamaah subuh apa waktu tinro lundrak na tinro na suruh ki makkesiang bahkan angka masih gipapura makdai kostase ondo rajinna ya sengi subuh amu imang yang dari tolanya ko subuh rajinna ya sengi sampaja subuh. Niki hadiran dimulakan oleh Allah, yakin dan percaya. Yanan kepak kesiwiang liwa rajin na ipugau, yakin ipak makademiga tu pamalak na. Pada ni subuhi, ikomilo kimak bila pamalak, meskipun situngan nampak denur lereke, apa urus rahasia na punggala ta'ala ya roh. Tapi makade tu nabita, duan rakam itu yolona sempaja subuh agan hasil nabita khairum mina dunia wa ma fiha masarutana ilino lolongisa masarutana daripada lino lolongisa ana nabita nape sempaja sunna ieu pai de pertama ko paraluna makanya idi engke hadir to syukur maraja magi na pinrangi mopi puang ngalatala untuk si mata tetungi ya sengi pakasiya sempaja subuh sinina tamu labiku yang ke hadir iya kuiri te kondisi maka kui pae saman na de ni sa dingi watwe maliwan ni cek de tawadua na ramalangi silalo namon nangi rop topu ramandri subuh talo si berjamak subuh ima tu kutuli su de ni sa di watwe tama siloroe pure mas sempaja loro tawe to matin rutin rucina pak de ni sa di nasra si pure asra to sau-sau de ni sa di buka si tawe naratu mas sempaja mangeribi cina pola da bawang isa lima istirahat berjamak mangeribi tamas isse matarawe to pur si matarawe to lisu si begitu seterusnya Pak Dene sak diwati ta cinampok man ini menandakan maka de mabelan itu Allah langeta macawe ni yang ujuangnya betuangan napa iti di umat na nabita kangi di pa umat pacapurangi umat akhir zaman betuangan na de nagaga tu umma imun rita ini na pacapurang iya ko pacapurang itawi pacucuang itawi ede na tu gaga na taja sangadin aka makan na manilino maka de andre guruta pahikmai aga musti malakda ibakari idi sebagai umat akhir zaman sarekom mengi napasalama ki lino akhir apung Allah ta'ala dito pak namala da utarangkang ki apa nulle mapahan ni daripada ya neki ade na marigago peringerangi
Maka dia tu puang Allah Ta'ala kalau nak kurang malabi duribat alaihimu dhillatu aina ma thukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka dia puang Allah Ta'ala upatuji atunangan si dia rupa tahu kegi munro nasa puang Allah Ta'ala illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sangadin na makanja asi sumpungan na si bawa pung Allah Ta'ala makutoro asi sumpungan na padan dari pancaci betuangan na pa ikotomilo salama lino akhirat mabila kipole pakatunana puangi dua moba mesti mulak datapakan yaki asi sumpungan ni si bawa pung Allah Ta'ala makutoro asi sumpungan na daripada dari pancaci iku makde tahu pa hablum minallah ide na tuga ge carita sangadin na sampajang. Dia nagaga cerita isaliwan na banda sampajang. Maga pa sampajang ito uncit na ide cengilino akhirat. Maka dia nabi tayo nang kataw sapay de cenalino sir mas sampajang. Yan ang kataw melo sapay de cen akhirat sur mas sampajang. Nampi itu risesine sang sampajang hadiran dimulakan oleh Allah. Maka dia pandritay. Itu kutomelo mas sampajang terutama idi ibu-ibu tapangujum made cengi napaki lomak birjama. Iya sama kayak pengujung madeceng, iya kotosi ibu jam jam linota, sijang iya rega si tengah jam melu nata mau tu sampajangnya tapak pesau nih, tapas sedia nih kalau masih gie, tapas sedia nih kalau masih gie, apa iya pana tu piri lo masih gie ko kama ita wepa, madari aga serahir ipuga wisaliwan, iya romo itiwi kelala sampajang, ikut tomak balu misalnya. Kama pite na sale balut tawe letu ki matu masige takak beri Allahu Akbar de napa aja ki tuliman nawa we de usulu balut ko iroko ki de napa aja tutuman nawa we de nama kanja tutu naturak di pada akhirnya mas sempajak ki we de napa aja tulituman noko pak malampi bacaan mangi padahal situngan awak duhami na baca mangi ya sengi malampi pak magi masih kaki melok jampangi balut tah Topura mas sempajang dene na jampangi milodongi pak mak bere selan moten to lupa magai ingki jama-jamangi saliwangi dan ini sebenarnya tidak boleh apa iya tuh jama-jama linoi pak hanya sampingan selingan menunggu datangnya waktu sholat aja terbalik apa angkat tuh tahu nagilingi pak maka dia itu sempajang salingan mi menunggu selesainya jam istirahat kerja padahal tidak iya sempajangnya pokok makanya kutumilo lo masigi terutama kutumilo mak birejama ipakanjaki pengatata makade pandritata asija ki aja tasija iya sengi masija de baja panna tawe angkame meni ko masigi etura mengaji-ngaji iya rea masija iya to si kutu masija sija marum rumah kada kama pitawin to piri getta bongil lo masigi letuku masigi puru ngopi de pana makan jak napasa itakak beret nih pada akhirnya tak poso-poso mas sempajang nadi nana husu makanya sini na tutup gigi hadir de na malak da uterangkan ki na sebab ya saya kidam percaya musti tiseng ya sengi sempajang tapi de mereka go peringerang iri seseta na sebab de rupa tahu yang merumu kita kelupa jadi nomor sidi pak manuru ayat na pung Allah Ta'ala maka kumelo ki mabela pole ripak katunana puangi nomorosi di tepakan jaki yasang hablum minallah asi sumpungan ngisi bawa pung Allah Ta'ala dalam artian dia nagaga bicara ero saliwana sampajak basi mata-mata yang kedua ipakan jaki toi yasang hablum minan nas asi sumpungan daripada pancaji termasuk tepakan jaki asi sumpungan ta lauri dua pajajiat ta iya tu dua pajajia bapak ibu tengi telah bawa tu puan malino magi na ilanti puan malino apa ikui timpa kurang ina baca tidak ada perintah setelah menyembah kepada Allah kecuali perintah berbuat baik kepada kedua orang tua maka dia pun Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana sumpe pun Allah Ta'ala aja tepat dua betungan aja gagaleng kita sumpah siluan puangi wabil walidaini ihsana apide kiri dua pejajatan ini adalah perintah Allah apalagi itu dua pejajatan pak maka ramalak dati rumah doraka apa magi itu dua pejajian nak dati puan malino
agi masupol ko timun na terutama timun na indota majatogi yari yo madecetogi maromok na tarima pungala taala ya nampeti di ibu-ibu upadaki iye ko macai-cai ki ko anak tanamilu ki manan na aja tananak salah aja tak dapat talak dato anak deni sepopahangi aja ya kami maka deki makoro na lalu malaikat ini keling pak dongat tapung ngala taala dijaji betasi terruan atta mage pak ye kutu macai lo doang ngi maja ye kutu macai si kanja ni lo doang ngi makanja wija-wijata namo bakutu ka deki we rajib paji anakku lo doang ngi mage makita ki ko kisana iman na Masjidil Haram ira iman na Masjidil Haram as-Sudais Imam Sudais waktu Nabi cupak liwat betana betani Imam Sudais angkanang kawatu iro tomoton na Imam As-Sudais mata jang ituana mata jatuh poleng paling na yan-riang nero betana Imam Sudais watu iro malekasi napa na taroy kuruan riangi macai tomoton na suruh mak dan anak adeko lo ko mencaji imam ku Masjidil Haram maga nih iterima pak duangan na tomoton ku pungal tala gangkan na sekarang terkenal kita kenal semua Imam As-Sudais sebagai imam besar Masjidil Haram. Makanya sini na tutup pikir hadir. Asi sumpungan si bawa dua pajajat musti malak da ipakan jaki, musti malak da iperhatikan. Ya nengkana na pak madora ke kudai pajajian nama kedai to riolo ta. Agi nalik ja ya to marutu. Agi na keteni ya to marunrung. Pukka picap pute rilino tammadeceng ri akhirat tammamuka narik ko mabusung itaw kudai pajajian na. Nasabak adanna nabitta ridallahi fi ridal walidain cayina tu puange iriona pungala taala oke cayina tu dua pajajat tamunro wasuhtullah makkotoro baccinna puange pi suhtil walidain okkotoi baccinna dua pajajat tamunro tu ampi tu di tu dua pajajia marumula da iterima pak doangata baik pak doangam madeceng jampani aku pak doangam maja yakku yello doangan ni ujawiyat sini na totok bikiki hadir maka dari itu hikmahnya serekomang kita boleh lisu aja tatajang ni malap tahu na paki melo mapideci na paki melo mak jamak ko do pajajiatta ko lisu ki matu lo dan pamiman ni magi dene risa maka dia dapimu gaje malap tahu napa ni sini na tontok bikiki hadir apideci ngire dua pajajiatta make apalan tu dia na cik den bakal dijaji pak nasabah api decet dari dua pajajian tahu di nasabari baraka napa api decengi wak dijaji nama lomo jama-jama linota makotoro si balikan na ikut mabusung kedua pajajian tahu dijaji nasabari abu sungetan maraka jama-jama lino jadi ini yang pertama ipakan jaki asi sumpungan ngisi bahwa dua pajajian tah yang kedua tepakan jaki itu asi sumpungan taparat masih kampung masih lisa bola mak bali bola macawi, bali bola mabila. Apa itu diselengi pak? Musti makan jak berarti itu mak bali bola pak. Natur tu nabi teh sengi mak bali bola. Sampai iye kuang ke kareba tingkali terutama di ibu iye kuang ke kareba tingkali bu makadayano kasi milo mannasu digagani sannasu aja lalu tak ada pesandria berusaha muatu aja. Sering saya sampaikan di tempat lain maka dia kuite bari bola tamarat jerat jimbo nang ke pembagian tak warak gratis pulih ku pemerintah tapalitte ni warak ero tabi sapo idi nama alai itari nak boleh terima tapi idi nama alai apa ya angkamu galu-galu nambo anakku sitipo idi nama alai sapo tepakan jaki berarti itu mak bere po apa tepudangam masih makada taruh ni sapo ya boleh terima tapi idi nama alai apa yang kamu galu-galu nambo anakku sitipo idi nama alai sapo apa dito sikit nanya baik tersinggung itu tahu makar bam ni albani pe maliso terperhatikan ni apa magai iya tu di mak bali bola ki hadiran dimulakan oleh Allah musti irisan isa pak barasan na bali bola tah iya sama bali bola bahkan maka di nabita tania umatku ye kodina milo matan batin romatan nakon ni winapakku aso angka matoi bali bolana de to na milo matin romatan nakon winapakku liwasa maka di nabita tania umatku itu on rola dan natur nabita sengi mak bali bola bahkan maka di nabita angka tuha na bali bola tapak ko idi
Siaga hak na bali bolata, pitu hak na bali bolata nasa nabitah. Nomor sidi immarida uttah. Yiku malasalase bali bolata loki siarai. Yiku duangas atau lungas sode nang katosi runtuk bali bolatan de na mereka yiku tanak-tanang. Yiku irisem makada malasai loki siarai. Napan itu Pak isunakang ekologi mi tatau malasa, ekologi masih tatau malasa, isunakang tiwi ki andre yarga inungam macening, si kanjak na tiwi ki cani yarga ke rumah. Yaro, napan ya kotolomi tatau malasa, aja jiton romita. Apa ya topa tu najaji cerita anak koloi rumah sakit mi tatau malasa yarga lo mi celeng bali bolana. Nawi napan jaji cerita anak aja. Sinampan ni kumiloki minta tahu malasa, magai iganggu amai kasih tahu malasa istirahat. Napa ni koloki minta tahu malasa, aja tak dek bang kumiki made telo doang ngi aja tapak bitau i. Aja tak kedawi sapuk bali ranjat telah sama koto tu, nangi meneli na mati aja tak silengi tahu malasa. Telo doang ngi madising. Apa itu tahu malasa bu? Agi podangi, ya tu na pugau magi tu meloji madising. Ko biasa ki na podat tau kulo kimi tato malasang kre sapo populem parasa ka namo de ti semak japi-japi Pak maka de gurutan namo de ti semak japi-japi jabani japi wi magai itu terhubung dengan psikologis orang sakit. Apa itu to malasa Pak? Makuraga pik bicara to madising. Na panidi ko to malasa ye ko to milo mabura ini yakin nyerupa Pak Bure Pak mancaji sabak mitu kutu madisi nasabari Pak Burah aga yasang mako angkanang ke Nabi Musa alaihi salam nakan nepat diisi nule tisama namo cerita tapi dia mergau pak kulingak ki iro Nabi Musa nakan nepat diisi liwat pak dina sampai mak darari kupung ngalatal maka di ipuang wi liwat jepat dina sikwe agaw go kang apa aja maka de pung Allah Ta'ala angka tu serri mo alam uca-ucai gimale serri Nabi Musa na uca-ucai pahajo apa di sini pura mau uca serri lama kemudian boleh sifat dina isinna terus lo malah serri na ucai magir waktu na mau uca serri yang kedua kalinya dina na melo mo pahajo apa di sini bakal liwat mipat dina tak tambah mipat dina maka di Nabi Musa puang magi jik nang kemakku iya yolo ipajawai magi nang kai kedua na liwa ipat dina maka de pung latala yiro yolo wero tumu mau casari de mutapalok ko sari tapi oku ko jolo iya mak darari walik ko saba yiro sari nasabari na pajam pat disimu ya to si kedua ende na melo paja justru tatabi empat dina pak mual lupaina atarum no mala sari aga betul ngana maka de kumandre ki Pak Pura ko to melo madising aja lalo gaga ini akan saliwan na pung Allah Ta'ala apa maromo kitu ye ketap to malas tapa isapa mani Pak Bure ye kode nakan re biasa maka tiban nak je lo rumah sakit padahal si tongan na ki pung Allah Ta'ala tak kalupa. Jadi saya kembali hadiran mulaikan oleh Allah maka de hak na tu bali bola kuidi ye na malase bali bola loki siaraiwi. Kemudian yang kedua hak na bali bola lo kuidi wa immata syahidta janazatahu ye kumate bali bolata lauki siarai lauki mitai yarga lauki murusu iujuna baka maka depan ritata jangan ka maka da mate tahu madang lagi tahu Pak lau mewan ni mitai magi ne suruh ki mita tahu madang isuruh ki mala guruang apa mi ketua tu Pak mi tahu tahu madang akada mi tahu ki justas aga tala mi tahu ini mi pakade pasaru kang imata da kumilo di mata tahu magi ne suruh ki mi tahu madang isuruh ki mala guruang aga maka de na TV tu biasa ngan na tahu kumilo imate agi na pu biasa ngotun na madising iya matoto matut na jama kumilo imate angka tahu mati Pak milo mati de napa aja tuli mengaji si teru matindron je pakondron mengaji mau pialena kenapa ternyata selama 40 tahun mencaji guru pengaji
Engkau tahu melo mati di napa aja tu di makutana waktu sempajang. Ternyata Pak Birja mata dak. Engkau tahu ustaz mat tengah macera mana mati. Engkau mantu. Engkau tahu Pak Madang. Widi napa aja tu mak jeluk lo ya sik makku. Itu mak jeluk. Ita nanya anak nama kadamagi jero nakoro hirri. Maka dia anak na wai manume matuna sepak watun na tuwo. Tulinin reki kalukun na tahu. Pangakaluku. Iya nak guru apa melo yalah itolo mita tahu mandangi. Na tiwi abiasangan na tahu watun na madising, riwatu melo na mate. Mate tahu tolong si mursu Baka makri nabi tayo nang kataw mursu isi dia tahu mate na sempajangin na panantra lauki buru ye kolisi pengurusu malolongi apala 2 kirat. Isi dikirat pada lopo na Jabal Uhud. Jadi ko loki murusu iyar loki mita tahu mate ya sempajangin na payantra lauki buru malolongi 2 kirat apalang 2 gunung Uhud. Ye kolomi mas sempajangi mak deki na de pandilam matawe cik dimi kirat na Nabi sallallahu alaihi wasallam apalang ipolian. Aga to si hikmat lomi tahu mate. Loki malak guruang makdai itu tahu mate wede na pile bulu pung Allah taala. De na kada pung Allah taala madisimo piye malolongo piye jasana jolo de. Pak binengi pak pada kinabitta maka je nyamang pak ira nabitta ipolei maka de Muhammad melo no gasi tapuamu yerek gamelo mo pemursu umatmu cara ni di pai papite makanya menyewe mak jello ka bali bola ter bali bola aku najok mala de napa itu limole more iya benar jok malar tapi de ya tiasanya mate yang upakuli ngakipe maka da kullu nafsin za'iqatul maut ya nakinya wa tahu mesti mate ternyata tomato mate Pak benengin tomato mate dia naga tomato ko yoloko ternyata to malasay mate Pak benengin to malasay mate dia naga to ke rumah sakit kia iya nakinya wa tahu mesti tataja ngalita mate jadi hikmana ye kong ka tahu mate tolomite suruh ki lo mala guruang sarekom mangita pasida madecing nyaleta taparis sama decing ipak kasiwiata untuk mulaiwi yasengnya amatiang. Kemudian yang ketiga hakna bali bola taridi wa ini stakradaka akratahu narik kumelo imin bali bola tatapin rangi ye kumelo imin bali bola tatapin rangi aja tamasikke apa iya nang katau maseke musti makat di iya nang katau makat di musti maceceng makro rumus naro tapi nerangi apa iya ekko to maseke itu tau seke Pak dia gak tau poji tau seke itu pada padanna lagi tau seke dia na poji nah kadawa tapi nerenga kapan teta nah kadawa den cowok ipake towi sinan nalin alomin remotor kepinrang motor mombo nah kadawa upake tewa kada seke Pak teh tahu seke lagi Pak dia na poji pada tahu seke na pe komelo imin bali bola tetapi nerangi tapi ini min rangi tisate ya leta tisnya leta Pak mega to makada pe kotun yes tasbilo ipin makutu ki pinrengnya Pak deni sama paliswe watulang kami ramakasika sinan atolo singa we macai pinai di wah iya nih tisma to ya leta ko min rakibu apalagi komin rakit dui yek maga si jatta lo min dui maka toro si jatta lo palisi di na tahu mak aja tak kasih min dui tapan rasa punana dui ko masinga akada wah una makro di juta de tonu ikhlas ayah sama kana do isi di juta de tonu ikhlas kange nah iya namanya to pasisala tema bali boleh gara-gara inrang melo ki macuri sunana nabita mabas ko bali boleh de tunisanya leno ki pinrangi si kanja na tau mapinrangi si bawa tau minrangi ye ko melo ki pada lulungan ngapala mabas ki mapinrang di minrangi tapalisi masijak barana tahu kemudian yang selanjutnya hakna bali bola tari idi wa in a'wara satatartahu ye ko engka jana bali bolata aja tuh sini di lo cerita apa rumus na tuh nang ikolino Pak ye nang katau lele tala ijana tahu yakin dan percaya telah katu jana kurpuang Allah taala
Yerang kata usuk bujana tawe yakin dan percaya bisuk buat tu jana kupung Allah Taala. Maka mi rusna. Ye kolele ki cerita jana bali bola ta. Tota jenna lete cerita toki. Maka tu tungan kolebo nalino hadir dan dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya maka dia Nabi ta wa in asabahu khairan hannatahu. Ye kona tuju de cik bali bola tetap kursumanga wa in asabathu musibah azzaitahu. Tapi ia kena tuji musibah tapasak para aja tagiling ia kuma senang ini tabali bulana bayi masuk sepapi nak dinah ia kumarie ia kuna kena susah bali bulana liwa riona wah seriati sananya pak itu seriati maka dia nabita iyakum wal hasadah pura kau upati ka ya sangi seriati welewi maka dia nabita fa innal hasada taqulul hasanat ia tu seretie nan remana sinin na decet capu tacek decet de gaga nesisa kama tak kulun naru khatabah pada akan rena apiri aju marakko iko pak berjama itu we pak nak diboleh sereati capu mana ngapalak berjama nah maraji mapuasa tawe maraji masuma masih de kecapu mana ngapalan nero hak jin na capu tu mau hak jipura dah ya nak diboleh tahu ila seseriati mesti capu mana ngapalan nih pak magi bahaya itu kau nak diboleh ya sengila seseriati. Kemudian yang terakhir hakna bali bola tari di maka dia nabita wala tu'dhi bi kitharin qadrika illa an ta'rifa lahu minha. Ya kumanna suki untuk ini ibu-ibu iye. Ya kumanna suki ibu maka day nabita tasampu-sampui na sunasutta magi ne suruh kisampui nak kita orang ni nabita ne mau amai bali bola na sunasutta na macina yiku pale degaga pas sampu-sampu maka day nabita idza tabakhta marakatam fa'akthir ma'aha yiku manasuki irina suwe anu makduro ta pamigaywe na nasa nabita magi na suruh ki pamigawe na macin amay bali boleh tapatikan ng isesa ye kudi nagaga isa na buo di tapatikan ng iduro na to na ha abo to kasi nang kanapaki bolo-bolo inandrena maka da ibu pekonistas ya kumiga bali bola mimawi na nasunasue amo ji di tagan na to maka da inabita kega bali bola takami na macawi puli ki baban na bola ina ro tapatikan maka da sibu pik koton ya ustaz ira macawe pole baban na boleh talutang ide to si wada wah warak jito iya itu watan na buko to si sala bali bola tawi diga kanyamang mapigauki makilakit-lakit umuli bali boleh muli baliki man mabisa panne magi dito si wada bali bola ta mapugau tirto makacin nami tu mamau ya bono pakan rengi iya aja tataje ngalita patikang to si sala bali bola itu rak jinna itu nangi ampe makadaka ya sengi mak bali bola menuru anjuran dan nabita musti irisang isepak barasen na bali bola ta iya ro ya semak bali bola apa itu di umat na nabita sallallahu alaihi wasallam masih surah manaki kama pada asal surangan 25 kaljadain nas nabita innamal mu'minuna ikhwah itu tahu matapa ya masih surangi kaljadain kata nabi pada asal surangan 25 iya sila surangan na 25 pa edega sila murah nyawa tu ye ko mata iya tahu ya bio kakangi mata bio atau kakangi gatal dua-dua kerja sama diga sila murah nyawa bakka ko to pura jam bakwele ipa iye lima bio takomelo ide bajan nagis saya anu melo ne karamo tapa make de lima abio sapo on kebantu aku male tapa na boloro wae magani cara na pak majasi dengan na lima atau pure bawa na bolo wesi sana kare sapu pater di gosokmu ini aga makanya hadiran dimuliakan oleh Allah edena salah tu nabita gambarkan ya sengi asila surangan idi masilas idi pada tetau matapa musti pakanja ki asila surangan kalyadai nasa nabita pada asila surangan na 25 bahkan maka de pandritata yaitu di salangi pa musti makanja i asid dia ngetta pada asid dia ngana soko maga soko itu gere soko pene ibampa pene ipape pene ibampu pene makahanja asik yang ngena yeko de tawa tapat ta coba-coba mo ngere mala
soko si kamu na patataro ko tengah nalalangi iko napikja iyo to nalabirengi makdeki kuangu tu daripada tatarewe. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan bersama hadiran dimuliakan oleh Allah. Ipakanjaki asyik dia ngenge, ipakanjaki silaturahmi. InsyaAllah amat kampungi, sejahtera kampungi sini na tutup bikiki hadir. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, inaro kira-kira ya lepali waktu lena subuh maraka tenapodo pak insyaallah angkai wak ding wancaji ada si peringar-rangar di pade di manang terutama nih mancaji pangaja ilore alien atau mak bicarai lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.